Chip Panaset Megalia. Oh ya napa mek? Naik gojek yuk. Gojek jangan semuanya rong tangi. Apa ngana bae? Ya men yuk. Ya wis yuk. Itu enggak. Cukup. Yuk. Oh, ini tuntun berarti gua. Lagi bane lagi trouble kempes yoi. Tuntun bae lah. Apa digawa? Oh, saya semuanya rong tangi. Siram bae lah. Ya wis sekolah tenang bae nyong bae bae. Dek. Bibian yuk. Lah ngisuk maning bae ora duit. Anda ora ada duit. Ya wis. Ojo wis tangerung ya. Urung pasti lah. Tidak jadi, Mek. Kena gaya apa yuk? Dalam ini bae lah, sing cepet. Aduh panas banget sih udaranya. Aduh Ya wis. Duh, manuk berisik bangetin. Dim paling bae taine akeh. Paling gue. Taine apa pol. Mau gue berisik banget berisik tanggane. Meneng nang apa? Malasane puasa. Astagfirullahaladzim, dia manuk. Tok nabe apa ya? Tapi yang mana eman? Kalau kadang itu lah. kena ngapa Sugoyet ngomong panglong-panglong orang manuk. Manuknya sing panglong apa Sugoyet sing panglong? Lorone kayak aneh. Palongnya pol manuk kandang itu lah. Sumpah, berisik ngomong bae. Lagi apa, Sug? Ya biasa lah donan manuk, produk batin nih, panglongnya pol puasa iki. Pada mendele? Nune ojlek ya? Nyamper ojlek. Hah? Pada puasa apa kowe? Panglongnya pol puasa ge ora. Puasa kok. Ya wis nyapa umar ojlek disit, Sug. Ya wis kan hati-hati le, bocah puasa ora. Panglong. Pra ini emang kayak puasa. Panglong banget dia. Melanggar tahu diajak belum ora. Diajak nang seh, malah ngumpet panglong. Maksudmu apa ya ngomongin nyong? Leh, orang li yakin nih, keluaran tak yakin. Nggak jangan aku ya. Ya, di wonge awas kowe yang kono nglanggar. Nyong wani filter kowe. Tak kasih aku ilmu. Aduh lagi. Ya ya, ora malam gua ya. Ora malam gua. Wih, Sugoyet wis kamu kuwi. Iya yuk. Alasnya. Harus banget ya.
puasa man. Dikisit lah, mana wong. Sepi ae. Kemarin nggak tahu sih. Tunggu wong. Angin betul ya. Bu, parani belah. Parani belah. Nah, kita nih apa? Jelek. Jelek. Wah, dituru dia mau puasa kayak dia. Tanginnya sore paling. Duh, tidak lah mau kena wong. Aman eh. Iya, kunci. Tapi kasurnya harus kosong. Awas stang ya. Ya, berarti stangnya ya. Enggak enak Jan. Yuk, tawan.